Treba je povedati ena stvar. Ne gre samo za ljubezen, jaz sem povedala. Vsak, koliko je vreden zunanji minister, mora otroka narediti. Ja. Zato da reče, jaz sem zunanji minister, ampak še vedno moj dom je pa Slovenija. Moj dom je Slovenija, tam imam družino, tam imam otroke, tam imam partnerico, Tako. tam imam psa, imam uto, tudi v času uta je treba prespati, Si ker ta prinesel? baba ven natera. Ja. Tako je treba in je treba biti navezan na dom, na Slovenijo. Vsak minister, zunanji minister, ki gre ven, mora nazaj prijeti, ga mora nekaj držati. Ja. Da se vračaš. Angelca, kako to mislite, da v uti včas treba prespati? Ja, pas gre v bajta, dec gre pa uta spat. To so take, da bi rekla, diplomatske rošade. Nekaj politki, tu so politki navadu, ne, je potem treba v praksi pa tu na družina tu dal, ne, da pride do nekega spora, ne, in tukaj ne boš da diplomatske note pa šilat, en teden, en mesec, pa da se nič ne zgodi. A vaš mož je doskrat v uti spal? Ogromno, ampak to je partnerstvo. Partnerstvo mora delovati in treba se je pogovarjati. Treba je da kakšen šnapček spet, da je lažje. Če to ne pomaga, je treba pa en, da gre v uta spat. Aha. Tako.